Kuwait atanga Indo na awanga kan tlan chiat nu khan base na tharnen America USA chu kan pan veta a South Carolina a College of Charleston a le khasirme ka u mamuta mudi ti in kan ko thin fin turin ka kal ani ka pa thu cha hunum berchu naim heta chun base tur engma a to lo ron kir to mi asuang che ti hi ani America leilung kara rual chuan suang tuana nuam tak kaneya nula mel thatak tak le zalen na khovel nom na te chau chu ko thil zona ne basin Miami atangin South Carolina kapana konglaka bas kanang man lo thel ti lo chu tluang takin ka ubul chu ko thleng veta ani khati hunlai khan movie atak tak rama changta maya kain ngai hial ani ma se thil poi tak pakhat a oma ka u mudi hi America a nuwa Muslim sa khu phaksanin Christiana ain let tatlat maya Muslim chung ko tan chuan chu mul phona to khok le infidel ni na kan tha tu te phatsan na tluk hial ani Kuwaita alo ho chumpo in thinrim takin banga kanor beta tha hial turin ka voto ani America a kom ta ka chuan ka u ne na inzom na relationship tha nei chuka du to mi alova I suwa chanchin hi min hril tum reng su khovel nom chen na lam chau min ko muang che ti in ka hrila our like cross thingin ka phel tir hial ane ma se khuale ram hriat lova ama chau mel hriat ka nei sia wangin ka zui chu alangai thosi nikhat chu mudia thiante Fellowship of Christ Athletes meeting a nula mel tha thir turin ka zui ve a anti ti le isua chanchin an soite chu kalongai thaliam ve mai maya mudinen in lampana kan ho konga chuan pathian chungchanga kanin niala Muslim sa khu a chuan ala chu hlataka biak po thei lo le hlautur ani lain Christian hovin pathian nena in lai chin an soi chu thil thei lo hul huala ka ngaya ti chuan ka u chu ka nial ta a in isua chu anung tak takani chuan enga tinge lo chukin he thingkung hi aron ti kan lo enga tinge ka hne na hian atakin aron in lar mai lo ti in ka chauta a ka u chuan dam thlap hian idil phot chuan alaron in lar khopang ti in min changa a in rin tok em awang chuan mak ka tirul le ani zan khat chu kan ina ka u el sen nan hoisen takin heti hian ka tong traya tunge ini po ka hrelo chunglama kheni om tak takani a ka u a takina soi hi adikani chuan ronin lar ta che eng ma hi ka ring lo chu wangin min ron fi anga yani ti in chapau takin ka awa ma se chu pathian ka rin lo chuan min lo ngai thareng chu lo ni in zan thuma liama a zan lina zan laya le khabu ka chhir lain thilmak a thengta ka pindan chu aron thim cha mupa thivot le hlo tak hian min ron tuama ka khuma chuan thilri tak hian min ron delbet tatlat mai aram huai lian pui hi an ron langa kan that don che ti thu chu tongka ni si lovin min ron hrila ka thei to pin ka tre a ka tanga ala ka kova min chan si lo chuta ni thum liam ta a ka ko ngei mai isua chu ka hre chua ka isua khonga in min puiro ka ti palani ti in ka ka atagin ron ri chua ka chuta chi chuan thil rit le hlawm tak chu abo ngal vek ane lau thong takin ka u mudia pindana ka tlan lu ta thil theng chu ka hrila abula chun ngai dam ka dila kanun chu isuan hna ka hlan ve tangot mai ane ma se thlamuan na ka mu chuang lo ka pindan lama ka let nu chuan hlauna in min laman tlata wangin lukham hnuaya le khum hnuaya te ka biru a chuti lai tak chuan tuemo hian ka dara min ron soya ka meng ko ka ma a chuan mak tak main mipa pakhat isua hi aloding renga thil engma a soilo ma se chiang takin he thu hi ka hre thiamani isua kani e inun hi ita ani to lo
ti in khamitum khan kanuna avoi khatnan thamuan na le himna dik tak katem ve a khovel khoi muna po omila ka in dik taka ka chengta angmai hian ka in ngai ani Isua mel ka mu rol chuan nula emo rui thei thil emo rui angmai hian thamuan na in min uapin ka rui ani bermai ka soi chua thei om chun chu avaro pui em ti chau ani ti chuan tui takin kamu hilta a heng thil makleng zong zong hi ka u mamu da wang chau ani ka u hian hui sen takin Islam sa khua chua sanin Isua zui lo ta sela ke hian Isua ka ko lovanga ka hnena Isua aronin lar hek lovang ka hnena aronin lar lo chuan ka farnu tele ka nau hian Isua ming an hredon lo bok ani chu mai ani lo Isua zui ta lo ila chuan kanu pui mel thatak asli hi ka tong lovanga kan fa te pahni hi an piang ngai mi alo bokang Isua kan zui ma a kan chung ko malam hun rap thak le thim tur zia kha ngai tua po ka ngai tua ngam lo ane maktak main kan chung ko a chuan ka u ma mu ta hi muslim thaber ani thin fapa upa berani na angin mo phurna ala a kumsom pahni ani atangin thahnem ngai takin quran chhir le thu cham inti sia ka te atel thin a ramadan thla phei chuan ursun takin cho angneya nikhata voinga atong trai zia thin sa khodana ain vong em ani chu wangin atrian Kuwait atanga kalten America ram Christian College Spartanburg Methodist College a admission anlo wati sakpo khan kapa point arem tingal maya Methodist ti thumal khan Christian nen inzomna anei ti kan chung ko hian kan hello shim ani America athen nuwa athian te chuan Isua chanchin an hrila avoi khat chu an ko ran hei raita an hruai ve a chu hmuna chuan Philippa an ti chuan aipte atangin wallet poisa iblian le pur tak mai hi aron phora he wallet pur ul mai hi in nun ani a ni tina in sual in khol khomin atno kha luk ani hi ti in a hrila ma se Isu Krista chuan chung in sual in no khom rit tak chu in ti to sa in ti mek le nakina in lati tur thlengin lak bo sak tur chewin aturani ati a chu thu chuan mudi chu adeng dot mai naktu ka kasual lati tur po Isuan alongai dam savek mo ti in mak ati le a kaya tondan anga Isua in larna ropui tak tok ngal niloma se he pathian khongai na thu cha chuan zoi in athin lunga bu a khwarta ane zan khat chu amumanga Isua in larin keima hi kongle thu tak le nun nakani ti in aron hrila atira chuan ain chhir le mai a hlawa wangin ain khap na sa hle kan chung ko le Islam sa khuwa phat san hi thil hlo om takani ti hria ne ma se tak sa sek tak bodybuilders ten chanchin tha an hril awangai thlak tum chuan ain sum thei to lo hoisen takin anun Isua ne na ahlana Easter Sunday ya baptisma changta ane ka u mudi hian Isua azui masaka wangin mindo ngun hle a ka in la palai po in zaidam takin mindong songa pathian ka chawlai po khan alo ngoi le ane Muslim midang te hna chanchin tha puang dar tur hian he thil pathum hi apoimo ti min zir tira pakhatna a chuan hriatna knowledge kan puan dar tur chanchin tha hi kan hriat chian masak angai ane Muslim te tan crusade chanchin moi taka soi chu huat thala tak ane a tin Isua lempo milem biak na angmaya an ngaya wangin hrilfia thei mi alo hian kan tina thin ane pahnina chun real ru emotional tu ma hian namle sa khu awanga thlir ran ni andu lo chu wangin chanchin tha kan hril ma in thian tha anga in po na kan siam masak phot apoimo ati a apathumna chuan tharaulam spiritual midang te sa khuwa thak tir theina hi
keima nia a omlo tharau thiang hlim na tho ani awangin nitin pathian zong turin kan fui thei chawa pathian na tho tura kan hlan angai ani ati thin kumte alo veya America rama khotlang ziale moina civility kan zirna satlu to ka wang hian atira huisin taka isua chanchin ka pun tar thin dan te po kha zoin abo tial ti kein rechua ka kan hun kal to chanchin mamutale ke ka ngai tu le thian pathian khongai na le min than na hi ka chuang thin he kan in pumpek na thar hian ni tin min ti har tharin ka hmangai na masaber lama min hruile turin ka thei top ka chhuale thin ani Kuwait drama chuan arammi diktak Kuwaiti ini lo chuan engma khole tuini na citizenship thlengin nei thei ani lova aral tlan le mi khol angmaya hun man reng angai ani Kuwait khopuya piang nima ila kan chung ko chu Pakistani Sunni Muslim kan ni a kapa chon na thazok ele barle zirna thazok umin Pakistan atangin Kuwait hi alo pan ani ma se chu thutluk na wang chuan kan thla tu te chuan min en dong pha le kanau panla hian school ranga nam dangkara lekha kazir angaya atira chon Catholic schoola ka kala chumi nuwa Indian Hindu schoola zir chun zomen atopa Pakistani schoola ka insom le ani nam shan hlakte bula school ka kal thina wangin trong language lama ka chaklo pha le a Urdu Hindi Arabic le English thiam kop vek angaya wangin katluang lo tak zet ani ka soi to ang khan le khazir le trong sang thiam chu ka thei ve thlot lova exam na pass turin ka thei to pin en ton dan ka dapa zan khat chu ka pa in en ton tur le kha ka siam lai min mu a naim khatiang ti kha amoilo ti in aron pot thler veka ma se atuk zinga ka siam thale ta tho ani zirtir tu te bumin thei to pin dam khachuak turin ka bei ve ram thin ma se grade 5 ka thlen chuan en ton thei po ani to lo ti chuan ka fail ta nge a kum khat ka thut non nuwa po kala thiam thei chuang lova avoi ni nan za thak takin ka fail non le ta ani ka pa chu thin rimin ina tanga no chua hial min tuma Indian school po in min no chuak zui boka Pakistani school a lu ka tum la in admission tesa ka fail non le ta tho bok si atopa chun zirtir tu nula fel tak pakhat puina in te su ka ti thave rama principal pa po in musit mel taka iwatling om lo tak ka hria che alon I fail chiang le don khop mai min ti a katlom la hle maya lulul chu in thei to pin ka zir zui ta a chumi kum chuan award hial dongin grade 6 chu ka pass ve ta ane anu chuan ka zirla ya po ka thiam zui ve ta hle a Kuwaita no panlai nun man chu anuamin ngai a tha thei hle shawarma Middle East ei tur tui tak le kanu roti siam rimte chu ka nara alacham veng thin Muslim kan ni angin Ramadan tha kan ngak lela nilenga cho ngein zan lama thei to papuarin kan ei thin zana po kholaya thamuang takin thian tenen kan in fiama kan nun alim om thei le ani mei chia tenen in ngai zongin le kha te kan in thon kul thin ani kha ka chung te chanchin hitlem kan soi lekange kapa hi kumsom paruk ani in le khalem mangin Kuwait drama sum tuak turin alo luta kanuero chuan Islam sa khodana nula atlin period nei rualin pasal nei turati ani a nula tak mel amu ma in pasal nei in Kuwait dram hi aron pan fe ngal ani harsanna tin reng kan to laya kan nun kong akhir chho em dan te kha tun nu Isu ka nei nu atanga ka thir le thian pathian kut atel sa vek alone Pakistan atanga Kuwait ron pan kan ni a Kuwait atangin America chu kong zo tur chuan Saddam Hussein a sipai Iraq in Kuwait an ron run kha kan tor angai masaphot thung
Ane August sang khat zakwa somkua kumsom paruk mi kani a nipui choklaya ni awangin tui takin kamu hila kanuin minron soi hara Irakin Kuwait minron runa nia ati chu ka oilo hil zoka tukvera katak chuak chu apache helicopter som pali lai hi alo thlok vuta hlataka bompuk ri thui ka rezui boka Saddam Hussein sipai te chuan anral thuam nena in thuamin kan khopui chu anron lata ane indona aron thlen chuan kan nun chu ain letling ngal veka ele in tur che khomin dora kan tlan khoma dor kota chuan iragi sipai ral thuam kengin unloading tlar thup boka chang leitur po in sipai le silai kara lau thong takin kan in tlar angaya avan lam atanga bomron tla awanga thinala ahlur em bok nikhat chu kapanen kan sum dona mun en chiang turin khopui lai li downtown lama kan tlan luta building chiale motor chiate bak mu tur omlo chuta kan hmaloka chuan sniper hian inchung atangin min lo tin wang maya sipai rol chuan kar atangin min nuk chuaka inlet vatlo chuan kan that ngal don chu urti in min wawa thabar takin kan tlan kirle ta ane indona wanghian Kuwait drama nam in thirna cash system po aronin letling ta hlok mai amma alal tak Kuwaiti diktak te kha anron rethei chowa Palestinian hovin sipai thopna an nei thunga kapa chuan Kuwait ram chu sana Pakistan lama let arota mase kanu nen chuan aral tlan rethei anga Pakistan kan khiat ngai lo narama let chu kan du lo wangin thasari chungte meu kapa nen chuan in belovin kan in ti tau khum ta charane atopa Iraq chu an tloma indona chu atop tangeya mase Iraq sipai kirle turin kan school building anti cheveka grade 9 chantur kha kum khat don le kha zirmu mal lovin ka omta kum katlin deu to awangin school danga min ladu to lova America lama kalve tur la in school degree emo diploma po kanai boxilo kapmalam hun chu athim tak zet ane khang hun lai khan rinai nula mel thatak katonga bielnu kanei ve wanga Kuwait om hlen mai kha kadua kapmalam hun chu he indona wang hian a chevekani ti in kavuya lung oilo na hlirin ka khat ane mase tun hnu ka ngai tu le thian pathian rem ruat na hi alova maktak em indona gulf war kha lo thleng lo ta se Kuwaita ka om hlenanga rinai chu nein sumdong hausa ve tak ka ni nge yang ma se Islam sa kho thim hnuaya ka pianga kanunga ka thidon ti na ane pathianin min mangai awangin kha indona rap thlak tak kha mangin Kuwait atanga min nor chuak tu ejection sheet atan alo mangreng zok alone Josepha na unaw te nena nangni zongin ka chunga thil sual ti in ril ruka nima sela pathian chuan voinang hian mitam tak nungtama chan himna tura thil tha achantir aril ruk zok alone si ati angchi khan kapa in thei top chua hlem hlet na mang hiala America rama tourist visa thakhat chaudai minlak chu sak theinan pathian in ro alorel fel savek ane America ka thena tanga thathum nuwa illegal dan lova om kani theina mabak chu engkim abodon ti le ka tharau zalen na tur zirna sikul thazok min lo bu sei sak dim ti ka thelok bi khaulo pathianin kata ini inun hi ita ani to lo ati khan himna le thamon na chau ni lovin tharau bo tam takte chan chu na tura arwa manna lian taka min lo tel reng zok alone isun mel ka mu a o ka riat nu khan kanun chu athamuangin kalom ema ma se koshan church ka han bel tran chu ka bu hui mai koshan sang denominations alo teu maya Islam ai po in Paul alo tam zo kane Southern Baptist ko shana kain khom ve thina
ma se kami zianen ain mil lo hle avun rong in cheina le ngai dana kho chak tlangwal ral tlan chu keima chau kane ka chanchin isua atak nge ya ka mu dan te aram huai ka be dan te ka han soi chuan mak min ti melin min oilo fovin ka ria ko ran mi dik tak ka nilawa tong trai tur anti apiangin ka tong trai ringot zela ka piang tharan non ngun hle thin ko rana hian pathian hrelo tam tak anlo in khom ve ani ti ka he chuak ane chuti lain sual thil ti theina chuan min kal san mai bik lo zan khat chu mudia bial nu ina kan om lain ka kudle ke te chu che theilovin aron in kher bet tatlat maya ram hui mel ra phak tak aron in larin ka benga min ron hiat ta ane tharau khowele ti sa khovel in su suo kara chuan odam tak hian top ro aron ti a chuta che chuan atop le ta vek ane isu chu ka tan alo reng alo ne he thil mak tak ka ton la hian Indian pastor pakhat ka tharau pa spiritual dead alo ne ta pastor satisa ka tonga ani chuan ka chanchin chungun takin angai tha a zana bible ichir thinem ti in Mizo ta ka chir ngai lo thu ka hrila a thei to pomin puin pathian thu chir kan tanta ka chuan heng tharau sual be te hi azia ta hle ane ma se karin na hi anget reng bik lo nikhat chu ka u mudi anen arab tlangwal pakhat kan mu a chupa chuan muslim ini tiro ti in Mizo ta ka hlau thon luat awangin o ti in ka lo changa I cross or kha enge atile a fashion mai ani hi ti in dot ka rilta ani Peteran Isua phatsan ang chi in Isua ka phatsan ta ka in thiam lovin ka trapa sam som nga pakhat chang som atang som patni o pathian ka ko chunga hian thinlung thiang hlim tak siam la ti chu ka chiara hemini atang hian ania pathian khongai na thuk zia le ngaidam na tak tak ka dong ti ka in riat chian ni kumaliama kan farnu obea chu America a college ron kal turin alo thleng ve a kan apartment a kan cheng hova zan khat chu isua ka to dan chanchin zong chu ka hril ta veka atira chon min hohle a nitam tak min bedu lo ane ma se zan khat chu ka thian tenen zan ria kan ei lain pathianin obea kha pona hroi chuak ro zanina ka hnen aron pandon ti in min hrila pona kan chuaka aral khat thim la ya chuan aron trap ta homa ka tong trayanga ka thu soi chu iron cham ve don nia ka ti a aron cham zo chuan amen ati rualin leya atlut noka kazalenta ti in aron au chuak ta ani achung rila isua aron lut ve ta kumsang khazako somko le panga a kan chung te dang kanu le pa le unau te chu America anron in son ve a kapa chu Kuwait na thila aled le angaya akaliam nu in kanu nena chuan mudia keile obea hi muslim kan ni to lo christian kan ni to ti in ka hrilta a kanu chu atrap lova a au lova ma se alungai na kha trale au ain arab thak zok ka thil ti sual lian berane nang mani enkol seilen that hi ka na ani a ma se ka hlo chamta ani hi tinge America a hin ka local tir che u tuna tang chuan ka fapa ini to love ti in apindana ain kal khum tatlat ani obea in isua arin ni atang khan kanuril ru anahle a zan khat chu athin rimin min an khuma in pa po in zawaya Kuwaita let pui tur cheuin min ron beto ani ti in min vauta a chu zan kho har thak taka chuan ka farno no pang ber atia chu lauthong takin alo oma karuma hruailu tin ka chanchin tlang pui chu ka hrila chuti lai tak chuan ka pindon chunga isua aron langle ta isua heta I omem ti in ka zota isua chuan o atia hi karon khoi dona ka hnen aron panang ti in min changa
atiai hne na chuan Isua hi he pindana hiana omani ti hriaem aron khoi che em kati a amak lutuk atiai chuan in ngai tu mi lovin o ti in min chang ane khamizan khan kanu otreng takkara khan atiai chuan Isua chu alal le chandam tu atana pum ve ta ane aruk te in atia Muslim ni in he pindan hi iron rapa Christian ni in ichuak ta ani hi ti in karhila hemi nu lok hian kanau mi pa alia point Isua aron pom ve le a kan unau zawa ya Christian kan lo ni ta hi thilmak avani em kapa point tu na chuan min ngai dam to a kanu nen chuan an lo tartak nu hian thei to pin Isua hne na hruailu tumin ka tong trai sakareng thin ane Isua thu ka pon dar thin na konga nam dang te hne na chanchin thril chu thnem ka ngai chho ta hle maya zan khat chu Clemson University a ka chanchin ka soya meeting zo Bangladeshi Muslim tlangwal pakhat hian makti tak main min ron bia a Waffle House a kan kala sa kho chung chang a kanin nialta a Muslim kan ni lai kha chuan sual ngai dam nan kan chung kwa in ran animal sacrifice emo ar no te hial po sual thoi nan kan tal thin ane chu Muslim tlangwal hne na chuan mi hring te sual zong tleng fai tur hian eng tiang chi ai in thoi na lian nge nga yang le pathian tiat in thoi na chau angai ani Isua hi pathian fapa ti minga vu a in kan sual tlen fai na tura pathian beram no the Lamb of God ani na hi han ngai tu te kati a chu thu chuan a deng tota be seina nen katrin santa ane Muslim ho ngaya chuan Isua hi mipa le meichia inkar piang pathian fapa anga soi chu hriat thiam a harin mingchiat na ani a in thoina pathian beram no angzong a hril hian an thin lung a ver ma bik ane tharau thian hlim hian na a thok renga zan khat chu kan thenoma mei cheno pang patni hian kanina ram huaya min tong trai sakro ti in min ron nge na annu fa ho chuan pathian hrelo anni a an in ka vathen chuan ka chung rila tharawin thu min ron hrila hei hi ram huai chu mai ani don lo Isua hne na hruai na man ru ani aron ti a chung no pangte chu Isua chanchin ka hrila an khoma chuan milem aloin hung tlar thapa maktak main chung milem te chuan an lu herin kalam an ron hoya ka hnung lama tangin tharau hlau takhian min ron shrok boka hoisen takin Isu Krista mingin chuak ro ti in thu ka pe a thomri thuai a oma chu tharau sual chu an chia min lo chungin atlan chuak ta ane chumi hnu chuan an nu hne na chuan pathian thu ka hrila thilmak chu atu pathian nia an nu fa in kan ko hrana an ronin khoma an va in baptisma an chang ta vek ane hemi hnu atang hian ko hran hovin fiam thu in ghost booster ti in minglem min phu sak hial ane ka unau pa ang maya ka en ka thian tha arvina Hindu ane a chanchin tlem soi ka du a Kuwait a hian Muslim an tam berna a Indian na thoka an tam ema wangin kan thenom khowenga po Hindu hi an tam hle Diwali te po nuam ti takin ka mang ve thin ane Hindu sa khua chu azavin pathian po an nga hle a pathian pathum lian jok Brahma Shiva le Vishnu an neya pathian dang zong te chu heng atanga lo piang chuak te hi an ne an sa khua hian karma ti sual le ti thatman mulet na te reincarnation pian non le na te an ringa an thil tumber chu nirvana moksha zalen na fam kim ani hetiang thleng tur hian thil tha ti teule sa khodan zom that angai ni in an hria arvin anen kan in biak tumen arvin in sa kho le sa khodang zong te chuan thei to chu a thil thati a pathian hnen thlen tum in ni a ma se Isua zirtir na chu adang hlak ani Isua chu pathian in hne na lokal ani
hei hi chanchin thra ani chan tak chu ani kati a ni khat chu mi thiam le fing tak tak professor le muslim nula thiam tak nen radio NPR National Public Radio a kan ti hova isu hi pathian ani awangin sa khodang biak te nen ain anglo ti in kasoya professor chon in ring tok takin isu hian pathian kani ain ti thu fin fiana a omlo ti in min nial dang tatlat maya khamituma NPR ka chan ngam tak lo kha tuna hian fi takin kan chang ange zohana bungsom pariata khan isu man turin rom sipairul zangalai ralthuam fam kimnen zan thima anron kala tlan chia tat ne in isuan tunge in zon ti in alo zota anni chon nazaret isu an zon thu an soya isuan keima kani ti in achanga helaya keima kani ati hi atrong bul originala chuan I am Jehovah pathian ming mosia nena alo in soidan kha ani chu ming chiat na lian berle crossa an khen be nge na tur thu asoi rol chuan thilmak athenga sipai rual zanga lai le puithiam te chu le ya am tu sop ngal ta vek ane milar isua hlawanga tluan ni lo pathian ming I am ropui na khan min tha tu te meu po adeng tlu alo ne isua chuan keima hi kongle thu tak le nun na kani keima akal lo chu tu ma pat nen an thleng ngai lo ati a kongjim ane voi khat chu puk zim le thim taka kalu chin trumin sheom ti tak chunga puk te takte kapal tlang nuwa a lelam chu alo zawin alo nuam em ani isua kongpo hi azimin akhir melna in himna zalen na le nun na zaw famkim tu sa khuwa main an pek theilo om chun chu ani zan thema sipaiten an man don khan isua chuan keima hi kani ti ka hril cheualo nangnin keimi zong in ni chuan heng ho hi thla tharo u ati a sipaite khan midang po man tela tha an tum theu lain isuan adang ani veteran puithiam boy beng asa thak nuwa po poisoilo ang maya a beng ati dam sakle na te khan he thu hi aron nem nget ani crossa kathianga nangni chu in zalen don ane in sualna zong chu ka phurbo vek don ane shemna no chu keiman ka in vek dona pathian I am kani a an aya keiman ka tur don ani tuemo in khovela amanga iperchi awanga anon na hiar I aya apingamani chuan chu theitop chua ipan tur chu ani don lom ni Kuwait tlangwal Muslim tlangwal ron piang thar chuak kani angin koshan ka hanbel tan chu rin lo devin ka bo map mai isu mel chu ka moto a katana nung em ani ma se koshana chuan in khoma piangin sinner's prayer min champui sia isua hresa to renkha avoitam tak ka piang thar non lo chau ani atir te kha chuan ka u mudianen baptist koshan Fellowship of Christ Athletes in khomna kan pelve thina ma se tlangwal samsei takani ba ka in thuamna a fel failova ka pordeu tlata an mani ang boka vun ngo kaloni velowa wang khan an zinga chuan ka in thlarhungin ka tlang nel thei tlatlo ani ti chuan ka thian pa ka farnu obiai pasal laron ni tur polanen FCA ho then khat nen FCA chua sanin ko randang kan zong taruaya atopa katharau pa pastor sati sa in khomna charismatic ko shana kan in khom ta ane beni hinate video ka ena name it and claim it isoi chua chu inei nga lang ti theina ro pui tak be sein tong trai la atong trai kher katuma kapiang thar hi thei to palan sar tumin ka be thin FCA shui tu ko ni chun som le nu po khan tong trai ruala pianga tong trai la ringot man ka china wangin FCA shui tu ten min khap pha hial ane khati lai khan kala no pangin tharau thiang hlim na tho emo ka ti tam tak te kha
kala puitlin lo luata ka thil suang tu chiam te alo ni lek zok ane hetianga buai taka ka omlai hian pathianin min hmangai ema wangin zirtir tu min peta a hming chu Michael Morris ani palian pui fidruk le inchikuala ya sang zaidam tak mai ani kartin chachun ka eipuya tharau lam thil le karo puina a vision tur ni a ka hriatte ka hrila ani chon dam thup hian Naeem pathian vision atak nge ya aron thlen theinan I vision hi chu athi masak angaya ni ti in min hrilta atira chon ka thin ur hle muzui to lo hial katum ane ma se pathianin ado theina mangin heng pathiam le puitling pastor sati sate Michael atele pastor Greg Surat ate mang hian ko ran dik tak min lo zirtir mek alo ni zoka Michael chuan tharau lam let na balance nei dan min zirtira name it and claim it irin chuan inei ngal vek don ti thil thal hlir pathian laka bei sei kha thil thei ani lo ti ka hrethiam chho tan ta pathian chu zuila athuang zelin omla ma se azui tu zong te eng ki matluang pur tura rin na hi rin na diklo ani he ka thurin thara dik zia ti chiang tu tur le pathian hnena engkim thil tha ka dil chuak thei ti kalo in rin tok ve na ti chiat vek ani tak na chu kanu pui lani mai tur asli in min then lai kha ani kanu pui asli hi America chimlam nula ko ran mi tak le nuam sataka seilian ani Kuwait le Middle East lambo ruak engma a shelo ko ran ngai sak tak Presbyterian and Southern Baptist atanga lo seilian ni ma se anon chu hlo thon na le khohar na in akhata piang thar hming pun ran mai maya in ngai thin Sikh House Church kan in khom tran rual khan kan in tonga ka farnu obea in en thian thatak an ron ni chutatang chuan kan in nel chhota ani atir chuan kan in ngai zong mai lo hun kan mang dun thina thlatam tak nuwa bial nu atan ka soma nupuya tana ka nei don chi ani lo chuan kan in ngai zong theilo wang ti in ka hrila mak ati hle ka din munla ader thongin college zirman choi tur ka nei theinan thei to pin na thokin gain lo fa chuti lai chuan a hlo nei tlem te atangin ka zir lai man min lo tum sak ve bok thin ane khati lai khan ka thatnem ngai na alalen ema wangin trong trai hla trong trai kher turin kanor na sa aning thei hle ma se tharau thiang hlim abe se na ero alian hle thung a hlau thon na wanga damdoi ai thin te chu paibo vek turin pathianin thu ape ka thian pa pola nen an trong trai chu adamdoi chu pain beidon na le hlau thon na laka chuan azalen hlenta ani a college zolama missionary na tho tum ani awangin tharuk chung waiwam youth with a mission zomin Dominican Republic lama min kalsana ma se chumi tum chuan hremhmun tluk hiala hre omin hun awamanga electric a omlova spider lian pui nena khosak chu angam talo ane faith healing missionary lam sui thin kani awangin missionary ini don ani chuan ka thei don lo wangin kanin then mai thazok ti in malam hun thim tak nen phone atangin min ron then ta ani chumi tum chuan ko ran upa ten min hril hriat lok sa ani thu ka hril chu thin rimin I thu don prophetic word chu paibo dairo min ti hial ani hun aliama ina aho obea in ronjin turin asoma kanin mule me ero chuan kanin mangai na alola re lo top mai kanin ngai zong thale ta ma se na ala nei lo wangin kanin chung te takte bedroom pathum lek omna chuan Pakistani mi paruk te zinga mingo nula American pakhat aron cheng ve ta ani thali chung lai kan chung kwa aron mi khuala kanu bula Pakistani e rong bol dan azira tong anin man hlei theilo
ma se kanu chuan a thu le sa khua a in kan chung ko ta na nu pui le mo tha ani do nem ti kha angai poimo ber ani a asli chuan chu exam chu thatakin a pass ani kumsang kha zakol samko le pakwa ni pui lain nu pa a kanin siam ta a si khostar sa kan thei angin rong kan bola kan nu pa chuan hlim takin kan hun kan mang ani ma se kan puitlin chho zel ta kha chuan karil ruwa hian ko hran thar mosaic church din du na lian tak pathianin min petatlat maya asli chuan min hmil dewa ma se Bejel nation a chokan eidun trumin chiang takin kahrila hei hi kan ti turani tuna ni lo ma se kumtlem te hnuwa kan ti ang ti in ani chu mi hrethiam tak nupui ani awangin thilmak chu tluang tlam takin hoisen takin kan chung kwa chuan ma chon turin kanin bua sai tan ta ani kumsang ni le pakhat September ni som pakhat 911 a America rama thil rap thak tak athen nu khan khovel chu alet ling loka America rama chuan pem thar vaibel che thum chuang kan oma sarkar dan po akhau ta thut ane kele ka unaw dang te chu sa khu awanga ral tlan le khazir phalna nei dan fel tak noya kan oma ma se kan wero chu muslim ani awang le sarkara inzia luna ni khatleka atlai hret awangin achunga thutluk na rap thak tak siam ani a kumsom chuang America rama afa te bula alo cheng ve to a ma se sarkar dan angin New Year ka tangin Pakistana thon kir anita ane khati hun lai khan mosaic church din turin inbuat sai na kan nei meka kanu liam tur thei to patong traina ne na kadang zo lo chu ka be dongin ka thlaphang hle a ma se ka mentor Michael chuan Naeem inu nun na chu ke mani kut a in pathian kuta ahim zok emani ti in min hrila kanu chu akum khatna kan ngai tu ema wangin tlo turin ruam matna kan siama America khole tui citizen colony to awangin zalen takin ka zin theya ma se Pakistan rama chuan Christian kani ti an hriat chu a hlo oma wangin kanin nei zungbun wedding ring phelin sumdong tlangwal sa khongai saklo angmain Pakistan chu kapanta ane Pakistan chu an rethein nam in thir hranna anasa hle a chialo ho chuan Naeem Sahib ti in kun chungin min ko thin kanu chu alai zone te ina pitar khongai thak tak angmain alo oma nikhat chu kanu u fapa kakazin pakhat hian mun pakhata min hruaya tunge ini ka hria ania Naeem ti in ke suk chungin min hrila ka hlau thong hle a ma se min hruaina mun kan va thlen chuan kanu no panlaya an then om thin pitar pakhat Isua chanchin lo hril thin tu Christian ina min lo hruai lek chuni in chutatang chuan pathian in kanu hi America kan thlen ma po khan alo zong dai to ani ti ka hrechuwa ka beise na thar kanei ta ane America ka let le nuwa kanu ne na anin ti thiam lo wangin ka kazin chuan kanu chu avauta a I poisa ka pu khi min ngai damani lo chuan ifa te hi muslim anni to lo Christian vek anni to ti ka puanga ti in avafa kanu chuan poisa chu amamo si awangin hoisen takin idu phot chuan puang ro ti in achanga apuang tangeya kanu chu a u nauten muslim danin an endongin an in atangin an not chuak ta ani ma se mang ang top khoka a om lain maktak le oi om lo khopin America sarkar atangin le kha aron thlenga Pakistan rama a om atanga kum ni atling vel chi ati in sarkar thu khau tak chu tharau thieng hlimin ron tine min kanu chu him takin kan hne na aron kirle ta ane sual le ti sa in thei to pa min be nuwa pathian in min tha tham lova tharau lam no se na tangin tlangwala min cher chho tan ta a atir lama chuan pathian chu engkim pe thei tu
magic ang main ka ngaya name it and claim it ti thurina katlulut man hle ani kha Seacoast Church a kanin khom tran nuwa po Pastor Greg nena ke hi he ko rana hian kala thok don ani ti in ring tok takin deal po deal lovin kalo shil to a ma se pathian in a hun tak aron thlen chuan ka phak tok chia min pet masa ani Pastor Greg chuan Naeem Middle School Paul Sarile Paul Riat Ho Director Tur kan mamo a itidu angem ti in Mizo ta kaphur lo kher mai kapuitling to emo kati a college zirlai emo puitling zok optu ni kalo in be se ani a ma se thil engkim kanu pui asli nen kan soya pathian hne na kanin hlan nuwa middle school no pang lul rol ho enkol tu atan chuan ka in pe ve ta a atira mi pakwa chau local thin kha theitop chu in tran kan la a mi za somni lai kan hrui khom ve ta a chuta tangchuan high school le college sirlai thlengin hrui tua hlan kai kani ve ta zel ani English strong la pai de ulek mai ila avoi khat chi avur kala mu chung po a avur tol na a no pangte hrui tu kani khachu oi harsa takani ma se pathian tharawin min ompui tlat ani thalai in khom na thole ni apianga kan bu sei thina hian thilmak atheng fowa zan khat chu Morocco ramatanga ron kal Muslim nula pakhat hi an ron hruaya noi chungin kalo chhona sa kho chungchang voi khatma kan soilo ma se ti luina om hau lovin kartin aronin khom ve ta zia ane thani nuwa mitui tla chungin ka hnen aron pana ka hre thiam lo Isu hian min pot tlatane hei hi thudikani ti ka hria aron ti ta a khamizan la khan Isua apomta ane ko ran bo ruak thiang hlim hi chu alo wa chak tak em thu soi vak ain mangai na ne na khosak ho hian mi thinlung alo deng na zo khani ti ka hre chuak chiang hle Charleston a hian kan hlimin thileng kim atluang ema ma se thil pakhatin min mol tlat thalai in khom kan nei na hian keima chau hi vun rong dang Middle Eastern kani a adang zong chu American mingo anni veka chuti lai tak chuan pathian in larna min peta a nam sang vun rong sang hausakale retheina awanga in thiar ran na om mialo na mun moi taka anin pol khom na mosaic hi kamitha a aron langa Jeremia bungkhat changa a khan namte hne na thuril tua karuata che ti thu om chu hril fe in a om ta a India rama faith healer ti damrong bol tu ni tura suang tu na kalo nei to thin te kha aron thla ka pathian chuan ramdanga min tir a in namtin reng te chu ka hne na aron hruai don zok alo ne Bible Genesis atang rengin pathian hian namtin hi athin lunga alo da to a Babylon insang an sakpo khan mun khata an om kho ma hlawa wangin a then dar vek ane kha tirko te thilti bungriata Philippangei po thaler kong re taka atirliama Ethiopia mitil re hausale ropui tak namtang le ni na dang dai hne na chanchin tha a hril tir dan te kha he ka vision nen hian a inang chia ane ti chuan kanu pui asli hne na he Charleston hi chua sanin nam sang in pol khom na ko ran thar Mosaic Church din turin kan chuak don ani ti in ka hril ta a kan din mun so nge tura ngai tu na manglovin pathian thu oin a mun dot le Charlotte khopui lampan turin kan in buat sei tanta ani pathian in malak atum tak hi chuan aloin lar thina ma se chu achang chuan a thlak le thin mosia ngei po khan nimbuk kang atangin pathian a bia a athudon chu a thlak tak faro ma a in lan ani keini po Mosaic Church tin turin pathian in min hrila ma se atir chuan kan thuak mangin kan han nial ve te ngota a thok lovang kan ti a
pathian in angai tu kimlo anga nga in kan han sui se la hriat na le thiam na ka nei lo kan ti le a man ro nei tu chu pathian ani ti kan mang hmil thin midang tir mai ro kan ti thul buaina ma chon hlavin kan pumpel thin ma se mo sia khan thil mu thei wang ni lovin mu thei lova chu mu angin atur trang zok ani Charlotte, North Carolina panin Seacoast Church kan omna Charleston chukal sanin namhrang om khom thei na tur Charlotte khopui lian tak lam chu kan panta a Pastor Greg angei po in I arab mel ang pu in 911 nu hian church plan ko ran thar din an la tingai lo ma se kalro ti in huisen takin min thla chuak ane mi som thum vel thalai le nu patuak thar ho nen tim siamin kan chuak ta a harasatna ain lar ngal zut mai kan fapa no pangte eser le kan pui chung te nen longa chok mangin kan kala asli pa ni khorhelovin atlu a alai zon nu ei tur wangin a buaya keila tuya ka contact lens ka thlau thul in kan thlen rolin kan worship leader tur pa zela atam ti thu kan han dong le zel chu thil ni thei po in alang to lo kapa lungnat na heart attack alani zui bok heng harsat na kara hian beidong lovin in khom na mun tur school kan zonga ma se kan mel middle eastern an mu rolin chuak ngal ro u in tan ko ran ti a om lawang ti in school engemaw zatin min lo nar ane ma se pathian chu ne na ane voi khat chu garage door siam tu pakhat hian warehouse man turin min ko mu a AMC theater cinema hall pakhat chu man to lo te in man phalsak kan ni ta ane kanin khom ma se bra mi zali som thum ngot anunin khoma Easter Sunday kan man le in mi zanga chuang akum ni na phechun mi sang chuang in khomin Sunday ni chia po ni lo zana tenen kan pung chak em ane pathian mangai na chuan nam sang Middle Eastern lam mel pungei mai chu mosaic moi tak angin aron bel khom ta ane kauran thar chu kan kalpui mu pa ma se buina lian deuh pakhat kan tok ane kumni na vela chuan ka melin azir lo wange nge ni a keimani inkar leadership issue wangin thil lian tak apuak chuaka kauran atlu chelek lekane mitam takin min chua sana hroi tu te nen lam hliam kan tuar na hle ane ma se hei hi ka soidu chu ne setana min vom na engma hi apui tling ngai lo har san na rap thak ber po pathianin a hna tho na lan tir na platform atan amang thin ane mu thei lo pathian hi mu thei buaina kara thok mek tu alo ni pathian hna tho ro pui tak tong to ni ma ila kanun hi mi pa dangte ang boka tluang tlam ani a jima ka kala kanu puinen ei rong kan bola heng ni tin nun dan tlang pui kara hian thilmak alo thleng le chok thin ni kha chu dora ka kala mei che pakhat mel riat to ang deuh hi ka mu a ani point min riat mel tho ma se khoyange kanin tonti kanin hre chuak zo tlat lo I mel chu ka ria a ma se ka hre chuak zo lo in ti mel pu in kanin en renga atopa chuan Starbucks aron ti chuak lol maya ni Starbucks coffee dora thok barista alo ni renga coffee dor kor apron dum a halova coffee asiam boxi lova a hnale a hmun ni lova ka mu awangin kalo shelo pal ane context hian thil min riat chu tir fovin thil atifia thin reng ane chuta ka thil ton chu ka holama pathianin ka thinlunga thu min ron hrila naim I hmun siam ko ran le in khom na hmuna chau min mu thina hmun dang le context danga hian ka om ve ti I mu thiam thinem ti in hei hian thil thar min ngai tu chu tira midang te ngai ven le an din hmun hriat thiam pui hi mangai na lan chu na lian ber alo ne kan then omte kan dor ngak tu te kan fa te ngei po an lungai na le har sak na kha kan mu thiam thinem
Isu kha chuan ko thlera mi puite zinga po thilmu mai anei ngai lo luka bung riata khan mei che thi putin apuan mor aron khoi ruk dek po khan mi puitam takara po isuan alo notice ani kha ko shana he thu kan ngai thak hian kan va in mei che thi pu din muna khan kanin da thina ma se pathian chuan puitling turin min du a he khofela hian mei che thi put ni to lovin isua midang te mamole na te lo mu a lo pui tu din muna ding turin min ko zo ani mi pui te kara ngai ven lo le mu kan te mu a pui tu ra ko kan ni e ko shan biakin pon lama hian pathian hi athok na sa so kangem ti in kain zot fo thin heta tang hian midang te chanchin ngai venin thei to pin kazil chho tran ta ani voi khat chu airport a susi ein dora ka thua waiter chuan ka kut tuam chu aron mu a chuta a chanchin soin ka farnu chuan tuipuya akuta chana ti in lungai takin min hrila thilmak deuh mai aron thlenga karliam ta khan chanchin buwa nula pakhatin tuipuya akut achan thu ka chiara chumi tum chuan chu nula le achung te tan chuan ka hriat ngai mi te nilo tan tong trai na kalo manga ti chuan pathian hne na ka pui theina tur kong om chuan min hon sakro ti in kalo dil to ani maktakin chu nula nu trapa chu tuna hian ka ma a aron ding reng alone waiter hne na chuan thil maktakani ifar nu tan khan karkal ta khan pathian hne na kalo tong trai sin pathianin in unaw hian a hria chewa a hne na kirle turin adu chewani ti in ka hrilta ani avamak em isu ang mayin kan bul hnayami te hi hriat thiam puina nein khoin an hne na thu soi thin ni ila chuan tharau thiang hlim na tho hi mun tina kan mungei don ani keini hi kormor khoi tu mai ni to lovin pathian tharau chen na isu ai o dik tak chu kan ni e mitom tak chuan Pakistani ti an hriat rualin kudore thei tak lekha po zir thalo anga seiliana min ngai thin ma se thudik tak chu anilo Kuwait drama hausa le om thei taka seilian kane tlangwal kani lain voi khat chi Pakistana hian kazina Lahore kholaya chuan mi pano pang pakhat hi saruak le bal takin tuin tur zonga awak ka mu a khamitum khan ka chung rila engtika ma kare thei ve ngai lowang ti in kain tiam hial ani ti chuan ka puitin thlengin re theina le hre omna chu tan chiat san ka tum ngara pathian point min hre thiam alom ti in kain nem thin ma se iswa nundan ka zir chian chuan ka ngai dam nen aloin person na sa hle mai iswa chuan re theina natna le hre omna te chu tan chiat sana nekin apan chil zok tat ani puithiam le levia chi te chuan hliam pui tur chu an kal pela ma se tlangwal mu sit om ber samari mi chuan asum a hun le a theina zong sengin a puita ani isua chuan nangpo kalla samari mi ang hian omro re theile mu sit omin omro chu pathian zui chu ani ati na ani bermai kan ko hrana tangin what if everyone WIET thupui mangin mipui huap rongbol na kan tranta a omzia chu mi zongin ni khata thil tha pakhat tal ti ta se he khopui hi avanuam don em ti na ani ko shan ming chau ni lovin Starbucks coffee dor te sarkar fireman tele sa khongai saklo 80s tenen tang hovin Charlotte khopuya thei topin mire thei te pui na kan thok chuak thin ani keini ko ran thiang hlim hian kan puya che u ti ain inveng mi le sa kan ni e ti ril ruput kan thang jok ani hei hian mo sai ko ran ati nungin mi puin min ngai not pha le ani kumtam tak high school building a Sunday in khom kan lo mang to a sound system le bungrua Sunday zinga hanbo sa izung le ti fel le chu a ha thak ve le thin
tuna chuan building church building kan mamo ve tak zet to ani ma se chu building chu in khom na chau ni lovin khopui ta na tho na tur no pangte him taka an om na tur te mire theite ei tur pek na distribution center te na nei lo te training pek na le kho har te income khom na tur mun ani ta zok ani isu kan zui do na ni chuan she om na le re theina tlan chiat san thei kan ni lo chu chu kan building thar zia tur po ani e thil pakhat ka thei ngil tre palo atira america ka kaldon khan nula sambuang ngei mai hanton vel ka chak thu ka soi kha in la rengem o kanupui asli hi asama buang nge ye ma se isu mel ka mu nu kha chuan ti sathil aya tharau lam thil apoi mo zia le landan ngot ain churil mangai na le nundan apoi mo zia ka he chuak ta ani nikhat chu mosaic church a palestinian nula muslim pakhat hian min ron pana I chanchin hi anga inom hle mai engwanga islam sakhu atanga isu zui tua in let nge ini ti in Mizo ta au na pa palian le mel rum tak bodyguard aron hruai boka min be shep in peisa ataron kal anni mel Quran le Bible in kara thu in anlo zia thiam le zaidam theyang perin kan soiduna ma se kan ti hun atop don nai chuan chiang takin hei hi ka hrilta ane ngai thate u sa kho pani zirtir na chanchin hi nileng po in soin kanin nil theyang Quran le Bible dik zia po kanin mel kol reng thei ma se thudi kom chun chu isu mel chu keiman atakin kalo moto ani katita a chu thu meu chu tu man an mel thei lo ane mitam takin isu ka ton dan te le ram huai ka be dan te kha phua chop emo nanna emo awanga suang tu na hallucination angin an pu thina ma se thil thaber hi tongka a thil fiat thei anilo Starbucks a hazelnut frappuccino tuizia hi I thei topin fakma la dora ikala I in ma lo chuan I hre thei chuang don lo ani isua chanchin po hi soi ain ama atak nge ya ton tur ani ka chanchin hi muslim no pang isua ring tu aron ni nangot ain isua nun dan dik taka min hruai chu tak na arin na zin kong ani zoka naim isua I mu a ivan nei big om itini mai thei ma se ka hilache kumsom lila ya upa kaloni ve to a isua atak nge ya ka mu ni le dar karbel khom kha minute som thumpo atling lawang ma se chu hun tlem te chuan kanun dan min hruai ta ani nangpo I thon thu ala top lo enga tinge I thin luka tangin tong traina molte mangin isu kan hna runin lar vero ti in I ko ve mai lawang I hun tha kha bopel lul suang che